Din is-sena Malta tagħlaq 50 sena minn meta pparteċipat għall-ewwel darba fil-Eurovision dan hekk kif kien Joe Grech li tella l-Irlanda jirrappreżenta lil Malta bil-kanzunetta Marija l-Maltija. Sissa Malta għadha qatt ma kisbet l-ewwel post, iżda kisbet it-tieni post darbtejn. L-ewwel darba fl-2002 bil-kanzunetta Seventh Wonder, interpretata minn Ira Losko, u fl-2005 bil-kanzunetta Angel, kantata minn Chiara. Kien fl-1992 meta Mary Spiteri kisbet it-tielet post bil-kanzunetta Little Child u darb'oħra fl-1998 bil-kanzunetta The One That I Love, kantata minn Chiara. Għal 16 sena sħaħ Malta għażlet li ma tipparteċipax fil-Eurovision fejn għamlet ir-ritorn fl-1991 bil-kanzunetta Could It Be, kantata minn Paul Giordemina u Georgina. Malta kisbet l-aħħar post fi 3 okkażjonijiet. L-ewwel darba fl-1971, it-tieni darba s-sena ta' wara bil-kanzunetta L-Imħabba u tielet darba fl-2006 bil-kanzunetta I Do. Malta hija waħda mill-ftit pajjiżi li ma tilfitx parteċipazzjoni waħda mill-1991. Din is-sena se tkun Destiny li tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision bil-kanzunetta Je me casse. Ta' din is-sena jmissna ċ-ċans li nollu trofew tal-akbar festival tal-kant fl-Ewropa.